Көңілімдегі тілектерді гүллерге үріп бейрем. Гүлге көмеп бүгін сені қадірлім менім дейем. Туған күнің білен құтбым жырлар язам бүләкке. Сені güzelin güzel kayıp батыр бүгін бигрәкті. Бәқітлі болып қойды көрме, сағышларға уралма. Туған күнің яқты болсын, баранды да юғалма. Многоуважаемый Рустам Фаизович, от всего татарского землячества Давид имени Николая Ивановича Пирогова мы хотим поздравить вас с вашим днем рождения. В первую очередь хочется пожелать вам счастья, здоровья, семейного благополучия, процветания и всего самого наилучшего. А также хочется поблагодарить вас за всю вашу работу, потому что благодаря вам и Гульнаре штаб стал для нас вторым домом. Kadirli Rüstem Faizovich, sizni tuğan gününüz, ömür beyramınız bilen tebrik ederiz. Sizge sağlık, uğuşlar, bereket, selametlik, uzun ömür dileyimiz, beketli bulunuz. Tuğan gününüz bilen, tuğan gününüz bilen sizin, tuğan günün bilen sizin, ömrün beketke kümelsin. Durmuşum bile diyen bulsun. Rüstem abi sizin şın kumilden tuğan günümüz bilen. Ömrünüz, durmuşunuz matur şır gibi yalvarasın. Qadirli yoqtaşımız, qardaşımız, hürmetli millettaşımız Rüstem Faizoğlu Yamaliyev. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin әгірже бүлікшәсі, барлық райондашларым исемінен сізні туған күнігіз білән тәбрик етәбіз. Сәләмәтлік, бәхет, уңышлар тілейбіз. Біз сізге бик рәхмәтлі, әгірже районында һәр өлкәдә сізнің матди һәм рухи ярдәмне тойып, яшайбыз һәм эшлейбіз. Дин өлкәсендә біз ұйыштырған чараларда tilep katnaşasız. Kitapxanalarga, gazeta, jurnallarga yazdırasız. Tatar avullarında uçraşular uzdırıp, boşqa kitaplar taratasız. Avullarda meşitler tüzütüde, ziyaratlarını tüzüklendirüde aktif işleysiz. Ramazan oylarında iftarlar uzdırasız. İndi 30. yılda uzaşaq jan isepni loyiqli uzdыруға әзірлік ішлері башлауығызда мақтауға лойық. Рүстем Фаизович, әлі шушы күнлердегіне язушы Фаузия Бейрамова білән Красноборда булдық. Татарларны 2 yıl ішінде ничек мәшітли итүгізні сөйләділер. Мәшітте намазлар оқыдық. Сіздің татар халқына көрсеткен ярдәмләрегізні санап қына бітірілік түгел. Мен рәхмәт сізге. Құтлуымның ақырында шуны айтасым келе. Сіздің бұл матур сифатларығыз нәсілден келе бит. Шәкіртнікілер битсіз. Уразай ауылында туып үскен нәсіл. Районымыздың күрнеклі мәғрифәтшілері Абдулла, Губайдулла, Müxlişə buğuylarının en yakın көрген hem oralaşıp yaşagan nesilinin devamçısı. Kutluğumның ahırında tağın şul çiğnişli haberini başkalarına da işittiresi kile. Әгірже rayonunun күрнеклі şahısları turunda film düşürüge de jiyinуğuz maqtauğa bek layık. 11 til bilgen, 1. alifbaga Qozan Üniversitetindagi Tatar бүлігіне негіз салған мәғрифәтші ғалим Бейіктау ауылында туып үскен Мұхиттин Құрбанғалиевның туына ноябрьдә 150 yıl тула. Нәқ оннан башлар бізда инде. Рүстем Фаизович, сізні тағын бір қат, барлық райондашларым Татар халқы исеменнән туған күнігіз біле ихлас көңілдән Kutlarga rüxsat etiniz. Qadrli Rüstem Faizovich, sizni shun ko'ngildan tug'an kuningiz bilan qutlaymiz.
Уважаемый Стэн Федорович, поздравляю вас с днем рождения. Во-первых, пожелаем вам долгих лет жизни в вашей деятельности. И штаб Татар благодарит вас за то, что вы неравнодушны к общественной деятельности, за то, что вы продвигаете ценности татар. В целом по Москве и по России это очень ценно. Их здесь, к сожалению, немного, но те, кто этим занимается, мы очень благодарны. Мы с Гульнарой, в свою очередь, тоже вносим и хотим нести свой посильный вклад в вашу работу. Также желаем вам, чтобы все ваши проекты, все планы, цели, мечты сбывались, чтобы ваши дети всегда были здоровы, в порядке, чтобы все то, о чем вы сами мечтали, тоже все сбылось. И желаем вам настоящего счастья, любви. Всего самого лучшего. Мы всегда рядом, всегда вам поможем. Безмерно рады знакомству с вами, и все у нас будет хорошо. Бәхетле, сәламәтле булыгыз. Рәхмәт сезгә. Счастья, здоровья, спасибо вам. Это перевод. Бәхет, саулык, сәламәтлек сезгә телибез. Турыштай нык сәламәтлек, һәр вакытта яхшы, һәйет, озын гомер телибез. Туган көнегез белән. Хөрмәтле Рөстәм Фаизович, сезне чын күңелдән туган көнегез белән котлыйсым килә. Исәнлек, саулык, сәламәтлек, озын гомерләр телим сезгә. Барысы да тормышлы гына булсын, чтобы в семье был достаток, счастья, здоровья, чтобы все получилось и мечты сбывались. Бәхетле бул кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Бәхетле бул кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Dünyada sin in kaderlem, birden birem sin minem. Niler gana bula gitin, tuğan künün asinen. Şarlarımdan in muğlasam, tağlarımdan in nurlasam. Күңелемнең баржаласан, бүләк итәрмен барасан. Жырларымның иң моңласан, таңнарымның иң нурласан. Бүләк итәрмен барасан. Йолдызлы иң зур галәмне, шәшәк аткан бар гөлне. Әллә бүләк итәргәме бу тантаналы көнне. Җырларымның иң моңласан, таңнарымның иң нурласан. Күңелемнең баржаласан, бүләк итәрмен барасан. Җырларымның иң моңласан, таңнарымның иң нурласан. Бүләк итәрмен барасан. Туган көн белән, синең бәйрәм, минем бәйрәм. Гел шулай булса икән, җырларымның иң моңласан, таңнарымның иң нурласан. Күңелемнең баржаласан, бүләк итәрмен барасан. Җырларымның иң моңласан, таңнарымның иң нурласан. Бүләк итәрмен барысын. Җырларымның иң моңласан, таңнарымның иң нурласан. Күңелемнең баржаласан.